tiwora tuikinyanthe bikibikine turambiriria otisiwa na kwelwa manyiri bado tutera isi ya yakendelea tu oni maisa kwa ya ratarene na woni nte witness te masaindi te mo masaindi wa kesi oni diete mantu yankari yo mo family nume kesi kuthomwa na muthwanirwa ura urari ndene omba ni kulukilwa ni kureire group ya antu baba ithi bena bikibiki nkoroki ya inya na bena C-line ndenda thirikari menye u bareire bakina rietore akwa twanite ituronera mantu amaingi muno nzirene na antu barabara ya C-line baitishi ya maisha yetu na ya mutano ucio ntuna kuthiata nteto hii wivo unibora ndingiromba thirikari nontu kuma muntu wa watwa uintona amani nya kwa kwanteria amwe na ana bakwa ndara kuntu ntikumenya nontu botishiwa na antu ba muntu itontwete na muciara unti na amani wivo nta inte kumenya inyande ingotishiwa na inyaki uteyo na munda urende yokurio kinyangi finga yuonde imusore ontwete umwe ntimwetarietwa wivo thirikari ni ingilie nteto hii yone aki nontu muntu nabati kwithira ina aki ewe ndenda kubera atiri batwe tote nando na muntu kinyoriku bito kwenda ke thirikari ne aki ya muntu rothithirie mathuku ya gitonga no ntoba manto ya munda uma ba thirikari bwete atia uma ba thirikari bwete atia Kwa mantora ke kona ke Centro Petan Class Chabare.